Tatou Tapua'iga i le Atua. E alofa fua mai ma alofa muti vale mai i le ali'i. E tele ngese lona toa sā. E tele fo'i lona alofa. Tatou a mata i le talo. Anganga pa i ae. A fio mai e whātumu le ina i mātou. Ina ia pa ia ma Manuia i Lenei Sauniga. Mai lava i le whaitau wina o wāwhionga pa ia se iau o mai lava le launga ina o lau upu. Ai le ngata i lea o le tāpena ina o le vivi'i ngai tau i lawa fio. O lea nganga pa iai. Mātou te wala au atua i le ava ma le whālo alo i lawa fio. A fio mai i le suafa. O Yesu ke risolo mātou ali i ma le whaola. Amene. Tatou Vivi'i atu i le atua i le vi'inga ua Saunia. Whātua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, mani ngangana wha Peritania.
Ua o fatua tua i le atua le tama. O le ona le malosi malava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. O fatua tua fo i a Yesu Keriso o lo nalo e to tasi o lo tatou walii. O le na whanau e le anganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Sa fasa taurina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo i se oli, o le asu tolu na toe tū mai ai na ie woti. No o fia i le langi, o lo nofo o ia i le tū tamutau o le atua le tamaa. O le e ona le malosi umalava. O le atoia fio mai o ia e whamasino i e ola atoa mai woti. O fatua tua i le anganga Paia. O fatua tua i e kāne sia Paia e au fianu uma. I le male mafutanga o le au Paia. Ma le whamanga roina o amsala. Ma le toi o la mai o le tino o le tangata. I le male ola e whavavau. Amen. United Church of Christ. Statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. Lo mātou te mai o le langi. Whawhitai i la wafio i Lenei tai au fou. Le aso le atua Lenei wa mātou o naulia mai i le Manuia. Fia male oli oli. Whawhitai lo mātou te mā Paia. I fua whae le leanga o ngā luenga mamana sa e whetalai. Lenei wa tausi ai o mātou nei tino i le ola. Whasirisiri lo mātou whawhitai. Ona wa maua e mātou o lo walofa maruanga Lenei. I afua mai i a Yesu Keriso. Le wha mangaloina o a mātou wang sala. Ma mawai mātou o le ola fau i a te oe. Le ola e whaavavau. Whawhitai lo mātou tamā. Mo e tāpena ina lo mātou ne ola Tapua'iga la uwhio. Whawhitai le mafuta mai o le anganga Paia. O lo mātou whisoa soan sili. Mo le na o le ne ola a o le ola o lo o lumanai. Le atua lo mātou tamā Paia.
Whawhitai I lau wasi singa I le tu ma le tu o le lalo langi. Whawhitai I le mana o la awa fio. E wha ato atoa I ai o mātou nei tangata. E vi ia lava oe e wha wawau lava. Whawhitai wa e tā pena I mātou e ala I le papatisonga. Whawhitai wa e tā pena I mātou ma teu teu ia te I mātou. I le afio mai o le li. E vi ia oe lo mātou tamapa ia. E le maune aso wāru atu a o le tai au nei māso. O lo whanga solo mai o lo mātou nei ola. Wa e tā pena I ai I mātou lau whanau. Whawhitai o lo tu mau pe lava lau o fio. E ala I lo walofa maruwanga Lenei le laro langi nei. E te sila fia le ti ngā. Ma le onga o a mātou wa mio lo mātou matai. Ai tu mau pe lava o lo wanga lofa. Whawhitai I la o fio I le tala Lenei. E a vele mafu ai angia pe lava I a te I mātou taito tas. I le malea, o nofo e ka le sia te itasi le Tapua'iga I la awa fio. Whawhitai I lo mātou Tapua'iga. Le po le pongisa lo mātou matai wa e ave sea mai a te I mātou ono o Yesu Kiriso. Awa mawai e mātou o le malama. O le ona fau lea mai a te oi. Whawhitai lo mātou tama. I launga lue I le lofa mareanga le lei lo mātou māwhau whau. Le nganga tino male malos. Te whautua pe lava I ate I mātou. Te apuai. E te aoa o mai ate I mātou. E te teu I o mātou wala. Wala mātou nei sā walinga lo mātou wali ie. Whawhitai lo mātou tamapa ia. E te tupu mai o nei whainga tā mapua ngā. Maliu maleoti. Awa mai a le toe tū manu malo mai o Yesu mai le tunga mau. Whawhitai lo mātou tamapa ia. O lo e sila fia le loto ti ngā. Ne loi mata e malingi lo mātou wali ie. E te sila fia pua ngā mawhaing tai li tangata. Ai mātou te whawhitai I lawa fio, le wha mai senga lawa fio. I loto wha vau. E vi ia pe lava oe lo mātou tama. Wa oe pule a wao I le langi ma le lalo langi nei. Alofangia I mātou. Taimi o le vai o lo mātou wha moi. Tai ia te mātou le ala o le ami o tonu. I le swafo Yesu Kiriso. Whawhitai o loa tāua o lo e fuai. I lea ainga ma lea ainga. O I la tau a filifilia I la wa fio. A wālo wha moi mo lo whinangalo. Ia vi ia oe lo mātou tamapa ia. Whawhitai ainga Tapuai. Whale Tapuai taito tas. Wha Manuia ia te I lato. Ia te tulu o lato whale. Laua mamauta. I wha Manuianga I linge lawa fio ia te I lato. Wha taumasua suaina o na lato wipo le Manuia. Whaia e lawa fio e tu sai malo walofa. Malo wanga le lei. Le tuaro mātou tamapa ia. Mātou o re whanau e no fosala I lausi le whanga. Le tau te tala o mātou ngutu. Whitangofi o mātou lima. Pongi sā o mātou mata.
leanga o lo mātou nei whaalongo, ma le savali o mātou nei vai. Ai le ngata i lea lo mātou tama. O lo mātou te te e atu i lo si whafonga i ate i mātou. Wha mole mole, tafi eso nei mala mai ate i mātou. Mātou te whato ese i lawa fio. I le vau i mātou mo mātou mātua. Lau whanau, o lau au whai ngā ruenga. Le paia ma le mamalu ese o lau e kānesia. Wha mā ngalo mai a te mātou taitou tas. Wha mā ngalo mai lo mātou vāna nofo whāra tangata. Le atua lo mātou tamā paia. Wha manatu mai pe lava i a te mātou pua ngā o Yesu Keriso. I la lofa na wha mā ngalo i nai i mātou. Eo i lava i na lau wā. Manganu wā o re ngā te whale. Ngā wā fo i o re mātou sāwalinga i le lau ele ele. Ma losi mai o re matang. Le atua lo mātou tamā paia. Wha manganu mai i a te i mātou. Mana onga mai a te i mātou lau whanau. E peo ne si la fia i le nei tūlā. Nisi o lau whai ngā ruenga. O mai mau o la latu wola o no Lenei whamai. Se tase foi o te mā. Wailonga o lana tautua i le tala Lenei. Alo whangia o ia mane whanau. Mātou te tatalo i lawa fio o mafuta atu lau wha mawhan whananga. E moni lava o to e sea. O tia mai i le ainga. Ai whaafutai o le tu ua pe lava i lawa fio o le to tele. Ia iai lau wha mai senga i ate i lato. A inga tai tasi umalava le tuolo mātou tamā. O lo fitia i lato i le hao pou liuli. O le malanga le maliu ma le oti le tāpenaina. Le tuolo mātou tamā. Whawhile mu i ate i lato. Ma vau e lawa fio o le matangi. Ai la veai i lau whanau. Le tualo mātou tamā paia. I lau ainga tapua i le si whafonga o le tai au fau. Mātou te tutu pe lava i le suafo Yesu Keriso ma le whatua tua. Ma le taritonu. E uina to e sea o se tas. Ai whatumu tumulia i lau fio. E tualo mātou tamā paia. E si tiatu i lau fio le ainga pele i atea. I New Zealand peo no whawhi ngaio i lātou mani maliu o le tua whine. Ia whata ngā Lenei. Ma futa lau fio o le tamau le ainga mani ainga lau tele. Mātou te wala au i lau fio. I le nei wha mai malana pule wha asawa. Wha ati ngā i a te i mātou. Mātou te whiri lava. Mātou te tūwha tasi malau fio. Le tualo mātou tamā paia. Mātou te wala au mane alofa i ate i lātou. I moenga i whale mai e le ngata i lea i ainga. Mātou te tatalo i le alofa. O wā mātou te tale tonu o na o lau o fio lava le fo mai sili. Le tualo mātou tamā. Le aise mea mātou te mawhai o na whai. Pe a le au noa i mātou ma oe lo mātou o li ie. O lea le te talo lo mātou tamā paia. Autu ai, mana o ngalilo te tonu i a te mātou, re whātu e senga ma re whāwhutai. Ia whāpena i lago fio, e ala i loa lofa ma re anga Lenei. O te tatalo tuai i le suafa o Yesu Keriso. O lo mātou wali i ma re whaola. Amene.
Tatou vivi'i atu i le atua i le pese ua Sauniga. Faitawina o awhionga Paia le Atua. Ngangana wha Peritania, o le wharitua i a Soli Ulale sua. Ngangana wha Samoa, le awhionga de Tiakono, Tala mai Oklahoma. Faitawina o awhionga Paia le Atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Mark 1, verses 1 to 15. Let us hear his word. The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God, and it is written in the prophet Isaiah,
See, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way. The voice of the one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. John the baptizer appeared in the wilderness, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And people from the whole Judea countryside, all the people of Jerusalem, were going out to him and were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. He proclaimed, "The one who is more powerful than I is coming after me. I am not worthy to stoop down and untie the thong of his sandals. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit." In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And just as he was coming out of the water, he saw the heavens torn apart and the Spirit descending like a dove on him. And a voice came from heaven, "You are my Son, the Beloved. With you I am well pleased." And the Spirit immediately drove him out into the wilderness. He was in the wilderness for 40 days, tempted by Satan, and he was with the wild beasts, and the angels waited on him. Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the good news of God, and saying, "This time is fulfilled, and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the good news." Mareko lon ta upu Muamua. Alufai upu Muamua se yo o atu lufai upu suma lima. O fionga le atua. Ulama tango tala leia Yesu Keristo le alo le atua. Peyon Tusi le Tusi yutayel perfecta. Pauta, o te awinatu la usava le Muamua atu yo luma. Na te teu lo wala. Lea wa alanga luvao ina tete wia o tau le alo le li ye fasi sa o na ala no mai leo yoane papatiso luvao Tala ye tuai le papatiso ngol sala mo na ye fa manga lo ina ngasala wa otsi foli no uma yuta ye yateya ma o papatiso ina ilatu uma ye ile baitata yoritana uta watu wala to wangsala wa ofu yoane le Fulu kamela. Malfus pa ulong sungatiti. Ona mea ai o le se akarise male meli vaoia. O tala ia tuia. Fape atu. O lo mulu mai le tasi. E sili oia ia tea. O te lea ngā o puno wifo matitala no ona se vai. O nei o papatiso atu ia te o tau le vai. A oia na te papatiso ina o tau le nganga Paia. Ona poia wa mliu watu wa Yesu mai Nasareta o Galilaya. O papatiso ina fo ia Yohane yoritana. O maliu ane o ia nailavai. Nailole e ia le langi wa Masai. Male anganga wa fio ifo yona luma. Pesa i se lupe. O mai fo isi ufonga mai langi u fape mai. Lo watali pele o ti fia ia te oi. Ona vele o ie le anganga i le bao. Sai ai fo i le bao i ona po e whanga fulu. Whao so ina e sa tanu. Sai ai mamanu fe ai, sa au na fo i ai angelu ia te ia. Tuina atu ia nei le whalapui. Ona maliu atu leo Yesu i Galilaya. Wa tala i atu tala leile atua. Wa whape atu. O mai ona po. O la talata mai le malo le atua. Ina salamoia. Fatu atua le tala le. E whamanuia mai le atua whaitawina o lana fionga Paia.
la tumaua tupelo na biinga I whaabavau lava. O le matua o le launga e whapea. O le tangata Muamua mai. Le Tusi sa whaita wina. O na whiriwhiri ai lo le whai ipu Muamua e whangata mai le tolu e whapea. O le amatanga o le tala le lei a Yesu ke riso le alo le atua. E pei ona Tusi e le perifeta Isaia. Whauta, o te awina atu la usawali e Muamua atu I o luma. Na te teu te ua alo wala. O le leo o le waalanga I le vau. I nā teu te wia o tau le ala o le li. Molou si la fia. O Mareko, o se tasi fo I o so o sa awhisosoani I a Peteru. Le apostolo I le ngā luenga whaatalai. E masani Peteru o na whaingoa I a Mareko Ioane. O lo nā talii I le tala le lei. O le au te lenga o le Manatu Autu o le Tusi Tala. O Yesu o le tala le lei. Ma o le alo moni o le atua soifua. Ua whaalia lea ia na ngā luenga mamana. Malana pule whaitalia. Ua manino mai le nei pule e ala mai I ana awa onga. Ngā luenga whaawavenga. Whamangalonga o ang sala. Ma le tutulinga o te moni. O le vaenga Muamua o le Tatou ni launga whapea. O le ave whiau. Ua se tongi le seu o le langatila. Ma le whapulou le tualima. Ua tongi fo I pātau le ave o le alofa ma le anga le lei o le atua. Ua tātou whesila whai ai nei I manu ai le o mala. E ui I sa tō whā na whau. A o sa whauta, tanga fo I sili o na tāua. I le o langa o le tangata tau ave. I le alofa ma le anga le lei o Yesu Keriso. Le so, tātou te pati ai I le alofa. Ma le anga le lei o le atua o tātou o na tauli maina. O le tala le lei I a Yesu. A ore masani sa tu talinga tala sa moa I aso wa mawai. Sa le ai o se lau pepa. Sa wha moe fo I ore matai I le na te ave o le whiau. Ina ia tau nuu le whiau. Le winga moni mare manao e wha tau nuu inai. A o aso nei. Wa iai o lau pepa wa tusi ai o tala e whiawea. O manatu wha alia. E pei o le tala le lei I a Yesu. Sa tu talinga e le tua I le au whai ngā ruenga le au perfeta. Au le so. Wa filifilia e le tua e tu sia I le lau pepa. Wha maumanga o le tala le lei I lo nā tali. Wa wha ilo atu a Yesu le fisili wha pēr I le tōtele. O le ngoi ma le whao mea. O le ngā luenga lianga lea re ti Apollo, e wha lea ngai o le tangata Tapua'iga. A lo whauwhatua mai pe lava I a te I Tatou. E tā ua le ave whiau. A wā o ia o lo iai le ato atoa ma le tā ua o le whiau. O ia fo ia Muamua e longo o le whiau. Ina ia no fauta o le tōtelo tangata I le winga ma le au ngā. O I tātou umalawa, o le ave whiau o le tala lelei. Whaunga ina I tātou e le tua e whaasoa I ai, o lona whinangalo, pe o le pese, o le tauloto, o le tatalo, whaitawina. O le alawa le whiau ma re ngā ruenga I lau soifua, ma lo unei ola. Ia tātou ngā lue ma le fia, ma le mautinoa, mai lea I le tua. O le whailonga I le lei. O sa moa o le wao filifili. O le fue lave. O le ia e Vivi'i. O le mauta e tulu I tau. Ua so ona ta iau. Wa masani sa moa I le tala le lei.
Wanga lue fo i Samoa i le vā ma le tua. I le wha alo. E pei lava o ngana Samoa mana upu te tonu o le whiaro whani. Tasi, lava lo tā loto. Tasi lo tā nganga. Tawia na o le vi inga o le tua. O te le whaangota la pe o te sau, pe o te furisia le uritau. O au upu ia Samoa o le anga malu. Ma le pale mai o le tala lelei. Tawia ina o lafo atu. Le wha au whala. E pei o le upu i le whaiva o tongi alunganga. E whainga tā, e le ia o au awha i a Samoana. Le tātou ngā ruenga lea o le tala lelei. O wā o le mālo e whaavai i le tua. E pei o le tangata soifua ma le tangata ola. E whaavai e lo soifua i le tala lelei i a Yesu. O le ia o le mālo, e ama mai ai le ata mai, o lau manu mālo mai puapu ngā ma whaingta. Lo tā sā lea o wasao, le whiriwhiri ngapato, o le atua lo tātou tama. O le au mai e Mareko o Ioane le papatiso, e wha manatu mai ai i a te ita ua, o Yesu, na liu tino tangata o ia. O se whailonga le lea e tā ua, e ma whai ai o na tātou i loa le winga o le whiau, o lo au mai e muamua mai i ate o e ma, e whapewhea. O lo tātou te tala i le whaolatanga. O le winga lea o le toi wha manatu mai fo ia Mareko. Le a ano ma le winga o le whaolatanga. E le na o le tangata e tō tasi. A o le lau tele i le lalolangi uma. Samoa, tā muli ia i le tala lelei. Wha tonu whala wai o lo tā ua ne yola Tapua'iga. Muamua, tā tepa taulai i le tua. Taulai i le tua o la tā ua vaai. Muli o nisi mea tātou te ngārulu e ai. O le tala lelei. O watu ina mai e le tua mo oima. E whaai loa mai ai. O le tala lelei o lo wolanga. O le tala lelei o lo soifuanga. O le mea alofa tu ina mai e le tua i ate oima. E whaau ngā i le nei ola. Samoa, tulai. Tātou sāva vali whatas. A wai tau nuu lava lo tātou sā i le sā vali o le filemu. Le la leo o le tala lelei. I lau teu ma lau wha atamani. E manu fo i le Samoa, i le alofa i le tua, i le a. Le puinga o le wha o le tanga. Ina ia ola tupu wae o le whiau mani ngā duenga. E moni, o sāma whai ngā o Samoa o wata se alo. E le ai se nea te toi whawhangu vale i ai, o wāsi o tā lima lava. E toi a whai nai o mai o na whāta o tori eina. Tā lofa i lau puputoa sa ili malo. Ua whale nei i toafa i le ai se Soli. Whawai. Samoa, Manatu i le tala lelei. Toe tepa taulai Samoa mai lo whawai. A fua mai i le atua i lo nā lofa. Wa whasoina mai i le atua le anga lelei. Whaonga ina o tangata Samoa i papatiso ina o tangata. Malaunga ina le upo le amio tonu. Ma le whaatua tua i a Yesu Keriso. O le tāua o le whailo o le whiau e whapea. Ina ia manino i le tangata. A o le whiriwhilinga. O le whai unga le na e whaia. E le tangata lava ia. O le talia po ole le talia. E usi tai fo i le tua i lau fuafuanga. E usi tai fo i le tua i lau whiriwhilinga. E usi tai fo i le tua i o manatu. O le tātou talia o le whiau tau mamoli mai a Yesu. O le nofo mau lava lea. O lo tātou mota ma le whale. I te tonu o le ngāri wenga re tua. The one who comes before
In the beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God, and it is written in the prophet Isaiah, "See, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way, the voice of the one crying out in the wilderness, prepare the way for the Lord." The good news starts in Mark with someone other than Jesus. Despite Mark's urgency to tell his story, he begins with John the Baptist proclaiming that change is coming and all is need to be ready. People respond. They came from city and every countryside into the wilderness. They seemed hungry for the good news and saying, "This time is fulfilled. As protected by the prophets, Christ has now come. And the kingdom of God is at hand. It's available to you and to me. Repent and believe the gospel." Repent and believe may be recorded as summary of the method of salvation. This means that repentance and faith are the conditions of admissions into his kingdom, the new covenant. John did baptize in the wilderness. Water baptisms in a fashion was unique, and preached the baptism of repentance of every single individual, for the remission of sins. So we have been translated because of the remission of sins. New lives has begun. The people were being baptized because they have already repented in their hearts. There is no salvation in ceremony of water baptism. John the Baptism is the warm-up act. He is not the good news Mark is referring to, but he is present and make you and I to remember, and all the people around the world. Have we ever heard the good news about Christ? The voice of the one crying. The preaching of John the Baptist was full of emotion and feeling. In the wilderness, typical of how Israel's spiritual life used to be. That's the condition they were living in. Make his path straight, rightly discern from the word of God, and obey it. The baptizer was in the wilderness, a place of hardship and little promise, yet God was there and will prove to be active in the world. Today, he's still active. People who can sow hope that good news is coming in the hearts of the people, who might not ever believe it was meant for them if they had relied on the buildings and public worship to speak of it. And it came to pass in those days, the close of the ministry of John the Baptist, that Jesus Christ came from Nazareth of Galilee, where speaks the beginning of the ministry of Christ, and was baptized of John in the river in Jordan. And there came the voice from heaven. The voice came in the range of open heavens. No form was seen, but a voice was heard, saying, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." This means that God is pleased with us on as long as we are in Christ. We have heard God spoke. We have seen the Holy Spirit form like a dove. We have seen Jesus standing in the water, the Son of God. We see this by faith and believe what the Word of God is telling us.
The conclusions for our message today is this. The heaven declares Jesus is the Son of whom the Father sent. The good news is the new beginning of a new life if you turn around and receive the gospel and believe it. And believe the work of the Father has done for your life. No matter what the circumstance of the life is, do not be criticized for what you have not done. God is okay with you. If you ain't really, you ain't ready yet. By this time, He's still with you, whispering in your spirit, I am here, ready for you. 3 things I would like to invite you to become into the family of the Father. Listen for the word of God, the voice from heaven. Look out for the dove. Like a dove is the symbolize of the Holy Spirit. Look for Jesus through the Bible. You will find Him in there. In the same way, we all can be as one. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord's face shine upon you. May the God of peace sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Sisters and brothers, pray for us. In Jesus' name, amen. Tatou Vivi'i atu I le atua I le pese ua Sauniga.
Ia ia le manatu o lea ua tatou whaiwina le tatou Tapua'iga whaatasi sa whai o le nei aso. Manatu fo i se lava tafa o le kelope o lo e mafuta mai ai. Ai o le whaamoemoe le nā o le nei e kālesia malana me whainga luenga o le leitio whaasalalau. Ina ia mawhai o na pai atu le upu o le atua iso o se tuli manu o lo mawhai o nā lalai manopia i ai o tātou tagata Samoa e lea whaina po lea le Tapua'iga Lotu, lea le Tapua'iga Ekalesia. Tasilo na whaamoemoe ia mawhai o no tātou Vivi'i whaatasi i le atua. Whai elo leo tulou whai ma whangatau mori o tunga ni whai au whai mtaitai o tātou Sauniga i le asa ma le asa. Le ngata i lea o le au whai ngaru ngata tofia le atua o lo matu o ngā lulue i aso taitasi o vai aso. Ia au alava le tautuaina o Samoa iso se tafa o le nei kelope, ma le nei lalolangi. O le aso sālava ia o le aso sā e whaapitoa. Mola na upu o na viinga, ia e whaongaina iai i o mātou tagata. O maua le nei avanoa, tātou te whaitapua'iga whaatasi ai. Tātou Vivi'i le atua, whaafetai. E ui lava ona o loo a ngai mai pēr tala whaanoa noa i aso taitasi. E te moe le pō e te ala e le tae au i le nei tunu. Ua maua le tala. E leo se tala e fia ai. A o le tala e whaanoa noa ai. O loo a ngai pēr le maliu ma le oti. O wō mai e masani o paanga fo i le nei ala leo. Ia e whaamaise le atua. Ia i latou whea ngai ma le oti o no le whaamai. Ma o fuitara whaanonoa o le nei tae au ai le i Omai le tātou studio nei. Ia, i la ngona lava le whaanonoa. A o le au lava ia o le nei aso. E muamua mai le tangata e teu le ala o ai. O le whaola e nā te whaolaina i tātou. O le tala fia le nā. O whea la e manu malo ai le tala whaanonoa. A lele ua manino e iai le tala e tātou te oli ai. O le ngang whaafetai le nā Samoa i le nei tu aso. Manu te leina ia le nei aso sā ua mawai le aso sā i le atu Samoa, New Zealand o Australia pe ta i le nei vaenga o le lalolangi. Ma ona territory ia o lea ua tau whaamai a le aso sā whiangai. Whamania le atua i tā penanga i whi au matiute. Whaiva e o whaamaru mai le nā vai aso. Tātou tu e whelo ai foi. Ia e pe amai a le nei aso sa. I ona tiu te ma whaiva tau ave. Ia o le nā vai aso o whaamaru mai. Ia o sa mātou tala lea. Ia e mātou te whaaftai atua i Samoa. E tusa o loutou manatu mai tātou te tāpua i whaatasi le nei aso. Ai le ma whai foi on tua i lalo. Le nganga whaafetai i au whai pese o lo mātou o whaongaina. Ia o lātou whaivaru filima. E ala ia lātou recordings. Ia o lo mātou whaongaina ia sa taitasi. Mātou te whaailoa whaapitoa tuai le kālesia e whakasa Hat Valley. Ia mai New Zealand. Mātou whaongaina ia lātou pese a Matalotu. Ia sa taitasi. Whapena fo'i o na mātou whaaftai atu ma whaalaulo atu le kālesia. Mai le whioanga o tula ele. I le malotu tuatasi, ia, ma le latu pese sa o mātou whangaina o le mea uma. Ia, e whapena fo'i o no mātou whaafetai tele ma whaalau lo atu. Ia, le au whai pese mai le e whakasa e tasi i le whenga malotu tui la Manua. Ua o le Jerusalem fau, ia, i tafuna Amerika Samoa. Le pese sa o mātou whangaina, pese rontolu Yesu, le alofa mai. Whapefo i ona mātou whaalau lo atu, ia, le pese tasi a le karisia me tisi mai Salt Lake i Hawaii, ia, sa mātou whaangaina le pese pēn whaato au mat nei lo wali i Yesu, ia, ma le pese muli e whaaiu iai a mātou Tapua'iga ia sa tasi o mātou whaangaina le pese at korisi whaafaifi au, ma Lua Theological College Choir, ua tu mau mai o e whaamahe a iei le Port Kalame, ia mō roto sila fia pea, ia mō o ana Tapua'iga ia sa taitasi.
Mo le tfuina ngang whaatai, io lau sunga i le ni whaifi au. Samuelu, ia tusa o tā penanga, le whaingofie, le soifua ta pena, sa ili ia nā fionga ia so te itasi, pō maleao, manino le iai au whainga luenga, o te tau malama i foi, le o se mea whaingofie. Whaafitai le atua, mo le soifua o foina, mo le soifua ma le ola au auna. Tau tuai Samoa, le ai whainunga i naini tua oi, po o fea le lotu, fea le kālesia, ai tātou te ngārulue, ona o le upo le atua e ao, ona momoli i ona tangata, mo le foi le whaafitai tele, i le au whai Tusi Paia, i le tamai i ti akono, Tala peili, ia mai le ai Oklahoma, i se vaenga o Lenei atunu, mamau, ia, tēnā ni foi, ia, tina o ainga, Soli, Ulale sua, ia, i le whianga i mawhaitawina o Tatou Tusi Paia ni ngana Britania. Ia, ma le nei wanoa, mātou te whaafitai te le tuai Samoa. Tātou wheloa i se teimi o Muamua, soifua, mai Manuia. Tātou whai ui le talo. O le mātou sā vali atu lea ia te oe lo mātou wali ie. Le ao le tupu oe o le filemu. O sā valia ia e whaatua tua ma tari tonu ia te oe. Alo whangia o le mātou nei wha moi moi. O le ale ala mātou te sā valia lo mātou te mā, tu mau mai oe ia te mātou e wha vavau lava. I le suafa o Jesu Kiriso. Amen.